tunga hian Saron Veng Kohhran Jubilee Hall kan ommeka kan maloka KTP General Conference sai tuala nei turatan Zai Hruaitute turten hazir na hun an neya an Inbuatsaihna te shaturin biang biak na hun toite ilo neyang u Ole hei tuna kabula pu valal remliana Central KTP committee member le conference labu le Zai Hruaitute subcommittee secretary ading meka hei purem Inbuatsaihna te kan hua Inbuatsaihna sa leto in asyata voi engzange lain zirto zanin hi a voi somthum pathum na ani cho voi somthum pathum lai lain zirto in pur to em kan phur tlang to khop mai pathian zara ani chuan voi engzange la zir nga yang voi nga ziralanga ya afa hian la zir tura ro man hi voi somthum pariat ani chu ani le he member te engzange la zir thin chewa chubaka in la zir na te har satna te in tokem Zai Hruaitute member hi hemi conductor kan ti himi pali an oma chuan la shil tu pali nen chuan musicians te hi keyboardist pani guitarist pani le drummer le bassist pakhat vevenia an vai in mi som pali ania pathian zara an la zir to na hian har satna han soi tur kan la tok lo ani alom omhle me in rongbol na te pathian in mala som kan be se ya general conference kan ni mudon ya le hei kabula pu afaka Saron branch KTP leader adinga hei pu afak in Kohhran hola hazir na hunte an nei me kania enge in Inbuatsaihna in phur to em kan phur khop maya Kohhran committee lamatangin setir na kan donga kan dona tang khanin sub committee sang te in dinin kan ma kan la tin budget te kan siama so tiang chuanin kan lo Inbuatsaihna ve ani chuan kan ti dei teng general conference kali kutumem tume kakal nun hun ber tur nia kakal ngai kal nge ngai ni chuturo ni chuan general conference kan hudon nia reng mai ule Lucy Zorin pui kania hei Saron Veng Kohhran Jubilee Hall kan omle meka KTP General Conference Zai Hruaitute turte an Inbuatsaihna ilo thlir ho lengu hei kabula pu devita Zai Hruaitute convener achua zonat lemte kan hanzot vele lokanga hei pu devit in Inbuatsaihna chhaumup mupani zan in hi vo ingza inzir na nge ni la hi ni kum October tha tangkhan kanzir tana zanin hi avoi somthum le palina ani chuan hei veng sang sang atanga local khomte ni in ko khomte har sa em hazirna te har satna te in tok reng em ni branch sang kan nia anin karki khlomang reng khop maya ama chu pathian zara har satna katiang konga khachion kan tok lem love convener ini na angin hei KTP General Conference Zai Hruaitute te mo phurna an poimo na ni aishat ingai dang khongai takin han shivele ta che ni General Conference Zai Hruaitute te hi poimo khop maya khompui hlotlin na le hlotlin lo na hi an kuta hian om ve boka khompui a hian zai tui chuan khompui hlotlin hi ani mai thina zai bo ruak te that chuan chumi ni wang chuan ke ni lampo ti sa le tharawa thei to pin kan Inbuatsaihna ani kumina hian music introduction na thil thak danglam te om do nem thil thar te kan hu do nem an thak danglam vakha om lem lova conference ai jon Zai Hruaitute hi chuan amaro chu hlarang chi bi ka no lam lui to thina lam tuala te khamini wang khan introduction a thuilu tuk ang chi kha chu om lovang tun tu ma chuan ihun poi motak min pe ka wangin kan lo me general conference kan hudon nia ole kai pokalo me
ole hey conference a hashil turte kabula hian an dinga khongai takin in mingle eng branch changa local nge milo soisak ta che Kaming chu Rebecca la rimpui kan ni achan maru west marbeng branch chang. Kaming chu Loretta Lorin Zwali Bongkon Bethel branch. san he tilam pang Kaming chu Zo Ming Sangi Zo Tang branch achangin. Silarin Zwali kania Lili Veng branch. chan hey Inbuatsaihna te kan lo mu a voitam takla injir to in kan sia a zai chong chong te hashil chan zai chong aw chong chong te angai china katianga khanin har sa em ha thla kem O ma ni Kohhran le branch ang ngot kha chona ti thailo wat le min o ki te po han ti san ve deu te angaya har sa ma ro pathian zara he ati thei ve me donin kan sha. van lo bom em tro ani chuanin in hazir zinga hela hi kadu big em a nge tharau lampanga po ma ka son pui em ani ti big te ne O keima amimal takhi chuanin conference labu number somni pathumna zinkong chaver hi kadu a he conference labo omma po hianin ka hladu berte zinga mi ni a e ala thu thei cha kati a ka tharau nun achoma amin ti chak thai china kadu berani avalom em tro hunlu takmin pe kan lo me o Sibay ule hey conference a Zai Hruaitute turte kabula andinga Inbuatsaihna tlang puite tlemte ka thanzot vele lokanga hey tun kuma general conference labu a lathar tam taka oma sak anwam don hlomem nuam don lutuk aphurom khop mai ani chuan hey Zai Hruaitute turin ni a mi puitam tak zinga in zai don ani a in mo phurna te anasa don em a hetianga khanin hu phurem enge ti sa le tharawa Inbuatsaihna nia at ti salama po thei tokin kan Inbuatsaihna mi pui zai te thei a tha theyang ber shoi hi kan du thu samania chon tharau la po hei kan Hruaitu te kai shoi na in thei top chon kan Inbuatsaihna Inbuatsaihna te aro pui kan ti a in rongbol na te pathian in mala som nge kan be se khati zong kha kan hun man thei chu ani a thir tu te in zawa in conference a kan in movek don nia